Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggomo yang saya bawakan dengan judul Nasihati lo mengodulaan. Bismillah mulai potidungohi pomai watiama mulai tanggomo mailo wali tahulili imamu karajai isilamu dupa pabatangamu otoli ango keluargamu openulo eyamu ulo kidamu baka dahai bolo olipata batanga malo masa sahilahanga hilapata totululo naraka ulo baka kidamu dahai olipatamu wonu olipatamu ma lo masa sabatangamu tahuli to lo motota batangamu lumboyota wanu olumboyota opio idudohuta ulangahi tonggolo opa tahuli likali otutu dilamo wali mohimbulo mongakali dilamo oto duo banari tahulili pamili upikiri wau bunggili mobuheto huli wau bungato molombuli to ea wolu woluo mongodula aduluo wanu bolo ohuhua dusa diduo ambungua ti mama wau ti papa talopo bilo humasa wanu bolo uhuata batanga malo masasa hilahanga hitapata totululo naraka ti papa wau ti mama talopo piohu batanga dila bolo otombuanga wanu bolo otombuanga malo masasa batanga hitapata hilahanga to naraka jahannama tanggomo mailapato pilohutu nasehati dulo wau barakati tolak potalamo osalamati to dunia akhirati tanggomo mailapato udioma moli milito nasihati pali-palito odu olo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan aplaus untuk Bapak Ruspandi Mursali dari Kecamatan Botumoito. Selanjutnya